بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدي هفتاغا فرتمان أقول من فهم واحدك فواني كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جنا فوا الله سبحانه وتعالى كونت كما دلالة قرآن السوا آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمن إله جننا إنس نهدو من هميكن تمن إله علىكم كرمنو. مي آية بهيغتون علىكم من ميدي هفتاق واحدك كافان. علىكم مرادك كبات عبادتك مرادك علىكم مرادك علمبرين دكافوري واحدة علىكم من واني ميدي هفتاق كياف. إفوق دين إمام جنوا فواني إهن آية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دين جنوا فآيتك الله سبحانه وتعالى كونت كما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل سورة كتير سبناية معنى هم كشور تمن إلهكم أمتك بس رسولك فنوبيم أن اعبدوا الله إبامهم هميكن الله علىكم كرمتك. إبافلون قوالة بدعوتك إبامهم هميكن الله على اتواش هميكن الله علىكم كراش. واجتنبوا الطاغوت أدي طاغوتنا إكهرواش طاغوتنا درواش. ميتانغا ني آيتك الله سبحانه وتعالى بيان كرا فمراد لا إله إلا الله مراد من الله إكوانتك هميكن خلاص كرما علىكمගේ එම්මෙ අකන්ත හැමකෙන අල්ලාහ ඉඛලාස් තරිකමා කුකරු আদি එනුන් එබ්බස් ෆරාතක අලුවතියුමුන් අලුකොන් කුරුමු අලුවතියවේ එම්මෙහා ෆරාතකුන් දුරු එකහෙරිවු එයි අලුවතිකමා කියමන් තරිකන් එහෙන් හොරිහා ෆරාතකුන් නෆීකෝ හැමකෙන අල්ලාහ ඒකම ඉස්බාත් අලුකන් ඉස්බාතු කුරීම දෙන් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුරාද් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ෆර්තමාන නෆී මිකුර නුවේ එෆෝග දෙන් ඒ අල්ලාහ් ෆියවා අලකොන් අල්ලාහ් ෆියවා හග්ග ගොතු අලකොන් බෙව ඉලාහක නොවේ එමි දෙබා ආස්කින් තෞහීද් ෆුරිහමාන් එමිතාග මි දෙබෙන් ඉෂාරක් කරවන්නේ අල්ලාහ් මේකෙන් අලකොන් කුරමාෂ එනුම් ෆරාතක මිහා දුරු රක්කා තෙරිය මිතාග තෝගෝතුක මුරාදුග الإمام عمر بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ودال فاوي الطاغوت هو الشيطان. طاغوت أي شيطانا شيطانا مغتك ميها اكهروا الله سبحانه وتعالى ميها كمن تروانجه. وقال جابر رضي الله تعالى عنه جابر غفان ودال فاوي الطواغيت معنی کہ كهان كانت تنزل عليهم الشياطين اي شيطان امهم مچفاوي فابمندا كوري زمانوغا ادميهارس شيطاننا කාහිනුන් එබෑමිහුන්නකි ෂයතානන් අගොලිෆාවා කාහිනුන්නකි ෂයතානන් මෙදරිකො තෆාතු කංකං කොරමුන් දාබයි එවතුන් සිහුරු හෙදුමා හමහෙම්මෙ මිස්තකුන් නසීබ හුන්නබ එංගේකම දවා කුරුමා ගයිබ එංගේකම දවා කුරුමා අබ්බෙලුමා ෆාල බෙලුමා රමලු ජහුමා ඉරුවරු බෙලුමා බාතුගේ කන්තතේකි කාහිනුන් කොංගෝලේ කන්තත ಕುರಿಗೆ ಜಾಹಿಲಿ ಜಮಾನುಗ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಅಳುವತಿಫಾನೆ ಫರಾತ್ ಏ ಮೀಹುಂ ಕಮೆಗ ಫೈಸಲಾ ಕುರಂ ವೆಜ್ಜಾಮೆ ಕಾಹಿನುಂ ಗಾತದ್ದಾನ್ ಕಮೆಗ ರಗಳ ನುರಂಗಳು ಬಲಂ ವೆಜ್ಜಾಮ ಕಾಹಿನುಂ ಗಾತದ್ದಾನ್ ಎಮಿಹುಂ ನಸೀಬ ಹುನ್ನೋಗೆ ಬಲಂ ವೆಜ್ಜಾಮ ಕಾಹಿನುಂ ಗಾತದ್ದಾನ್ ಎಮಿಹುಂ ಬುನಾ ಎಚ್ಚಿಕ್ ಎಮಿಹುಂ ಬುನಾ ಗೊತಕ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರಮುಂದಿಯೈ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಕೆಹೆರಿವೆ ಎಮಿಹುನ್ನ ದುರುವೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬಸ್ತ ದೊಗುಕೊ ಹಮೇಕೆನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ಕವಂತಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುಫುಮ ದಾಂದೆಂ ಮೀಹಾಗೆ ತೌಹೀದು ميها الله سبحانه وتعالى إمام بكمغا نوانه إما طاغوت متانغا جابر فان دالواني أي شيطان إبه غاتا فابا علون ميهن
ಶೈತಾನು ಮೆಕೇನಿ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಇತರೆನ್ ಕಾಫರುಯಿ ಫರಾತಕ್ ඒ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಇತರೆಗೆ ತಿಬೇನೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವೆಸ್ ಮುಮಿನುಂ ವೆಸ್ ಹಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಹಿಂ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕ ಆಸ್ ನಮಾದುಕೊ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತೋಗ ದರುಸ್ತಕ ಫಿದಾಳುತೋಗ ಬ್ಯಾರಿವೆ ಉಳೆ ಜಿನ್ನಿ ಉಳೆ ಹಮೇ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಾಫರುಯಿ ಜಿನ್ನಿ ವೆಸ್ ಉಳೆ ನೆಮಿಹುನ್ ಮೆಕೇನಿ ಶೈತಾನುನ್ನೆ ಎಮಿಹುನ್ಗೆ ಮೈಸ್ ಮೀಹಕಿ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಶೈತಾನುಗೆ ಮೈಸ್ ಫರಾತಕಿ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮೀ ದುನಿಯೆಗೆ ಇನ್ಸಾನು ಗುಸೂಲ್ತ ಹುನ್ನ ಹೆಂ ಮೀ ಶೈತಾನುಗೆ ತೆರೆಗೆಸ್ಮೆ ಉನ್ನನಿ ಇಸ್ಕೊ ತಿಬೆ ಬಕಿ ಬಯಗ್ಗೆ ಬಾರದಶುಗ ದೆನ್ ತಿಬೆ ಮಿಹುಂ ಮಿತ್ಮನ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ದಶ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬಾರದಶ ಮಿ ಕಾಹಿನುಂಗೆ ಇಸ್ವರಿನ್ನ ಗುಳಿಫಾ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಮೆ ದೆನ್ ತಿಬಿ ಶೈತಾನ್ ಜಿನ್ನಿತ ಗಿನೆಸ್ಸಮೆತನ್ ಎಮಿಹುಂ ಬುನಾ ಗೊತಕ ಎಮಿಹುಂ ಬುನಾ ಕಮೆ ಕಾಹಿನು ಮಿಹಾ ಕುರೀಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಶಿರು ಕುರೀಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆಯತಕ ಇಹಾನತಿಕೊಂ ಹಿತೀಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಶಫರುತಕ ಇಹಾನತಿಕೊಂ ಹಿತೀಮ ಶೈತಾನ ಮಿ ಕಾಹಿನು ಬುನಾ ಕಂತಕೆ ಮಿ ಕೊದ್ದೆನಿ ಈ ಶಿಹುರುಗೆ ಅಮಲತಂ ಹಿಂಗಾ ಗೊತಕ ಫಂಡಿತೆ ಆ ಶಿಹುರುಗೆ ಅಮಲತ ಮಿಹೆ ಮಿಹಿಗನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಒರೆದುಮುಗ ಅಮಲ ಶಿರುಕುಗ ಅಮಲೆ ಮಿ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತೆರೆನ್ ಶೈತಾನ ಗುಳಿಫಾ ಕಾಹಿನು ಮಿಹಾ ಕುರೀಮ ಮನೆಕಿ ಶೈತಾನ ಇನ್ಸಾನ ಕುತ್ತಂ ವೀಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಾಫರು ಶೈತಾನ ಮಿಹಾ ಅಳುವತಿಮ ಶೈತಾನ ಏನೆಂ ಎಹಿ ತೆರಿವೆದೆನಿ ಏನೆ ಬುನಾ ಕಂತತೆ ಕೊದ್ದೆನಿ ಎಹಿ ತೆರಿಯಮುಗ ತಂಫೀಜ್ ಕುರಾ ಬಯಕಿ ದೆಂ ಏನೆ ದರುಗ ತಿಬೆ ಬಾಕಿ ತಿಬಿ ಜಿನ್ನಿನ್ ಶೈತಾನುಗೆ ಮೀಹುಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ದೆನ್ನೆವಿ ತಂಫೀಜ್ ಕುರಾ ಮತ್ತೆ ಅಮಲಿಗೊ ತೆಕಂ ಕುರಾ ಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಬೈಫಾರಂ ಉಳೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಸ್ ಬೈಫಾರ ಫೆನ ಜಿನ್ನಿ ಮೊಯಗೆ ನೂನೆ ಸಿಹುರಜ್ಜಿಗೆ ಬಲಾರು ಏಗ ಹವಾಲು ಹೊರದಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಮೆ ಜಿನ್ನಿ ಮಿಬಾವತು ಕಂತತ ಮೀ ಶೈತಾನು ಕಂತತ ಕಾಹಿನುಗೆ ತೆರೆಗಿಂಗ ಮುಂದಾ ಕಂತತ ಮೀ ಅಬು ಹಾತಿಮ್ಗೆ ಫರಾಸುಂ ಆಸವೆ ವಿದಾಳುವೆ ಮಾಲಿಕ್ ವಿದಾಳುಕಂ ಮಾಲಿಕ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುಕಂ ಅತ್ತಾಗೂತ್ ಕುಲ್ಲು ಮಾ ಉಬಿದ ಮಿನ್ ದೂನಿಲ್ಲಾಹ್ ಅತ್ತಾಗೂತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಿಯಾ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಅಳುವತಿವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತೆ ತಾಗೂತ್ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಅಳುವತಿವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಫಿಯಾ ಅಳುಕಂ ಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತೆ ಎಬಿಸ್ ಮಾನಕ್ ಅಳುಕಂ ಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತೆ ತಾಗೂತ್ ಇತಾಂಗ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ಕುರಿಗ ಬೈ ದರ್ಸ್ತೋ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುಫವಾನೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಅಳುಕಂ ಕುರಾ ಫರಾತೆ ತೆರೆಗೆ ಬಹಿಮೆನೆ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುಂ ಬೆಸ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಕೆ ಇಲಾಹೆಕ್ಕಮ ಇನ್ಸಾನು ತೆರೆಂ ಬಯಕ ಬೋನಿ ಮುತ ಇಲಾಹುಗೆ ದರಿಕಲೆಕ್ಕಮ ಬೋನೆ ಈಸಾಗ ಫಾನ ಮೀಸ್ತಕ ಅಳುಕಂ ಕುರೆ ಆಗುನ್ ದನ್ನವಾ ಫಾನೆ ಮಿತಾಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಿಯವಾ ಅಳುವತಿವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತಿಕೆ ಬಹು ಮುರಾದಕಿ ಇಫ ಇನ್ಸಾನೆಕ್ಕಮ ಗವಾಣ ಎಫರಾತಿಗೆ ರುಹುಮುಗ ಅಳುಕಂ ಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರುಹಿಗನೆ ನು ಎಮಿಹುಂ ಇಸ್ತಾಗ ಫಾನ ಅಳುಕಂ ಕುರನಿಕ್ ಹೆಮಕಿ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫೋನಿ ಅಂತ ಕುಲ್ತ ಲಿನ್ನಾಸ್ ಇತ್ತಖಿದೂನಿ ವ ಉಮ್ಮಿ ಇಲಾಹೈನಿ ಮಿನ್ ದೂನಿಲ್ಲಾಹ್ ಕದೇಗ ಫಾನು ಹೇ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಗಾತುಗ ಬುನಿ ತಿಮನ್ ಕದೇಗ ಫಾನು ಮಮ್ಮಾ ಫುಳು ಐ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯವಾ ಇಲಾಹುಂ ಕಮುಗ ಹದಾಶ್ ಮನೆ ಕದೇ ಫಾನು ಬುನೆಗೆಂ ಹೇ ಎಮೆ ಅಳುಕಂ ಕುರನ್ ನೆಕ ಮೇಕೇ ಫಾನು ವಿದಾಳವಗೆನ್ನು ನೆಕ ಫಾನುಗೆ ರಿಸಾಲತ ಕಿ ಸಮೇನ್ ರಸೂಲ್ ಬೇಕರುಂಗೆ ರಿಸಾಲತು ಫದಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಮೇಕೆನ ಅಳುಕಂ ಕೊ එකලාංග කියවන් තෙරෙවුම් එහෙන් ෆරාත්තක මේ හදුරුම් එහෙන් සෙමීහුම් එක එෆාන අල්කොම් කුරි එක එෆාන රුහුම් ගන්න මිමානායක අගුන් මෙන් ආම්මු මානෙක් මිතාගෙන ශවීස් ඒකේ තෙරෙන් ඉස්තිස්නා වානේ මේ එෆරාතක නුරුහුමුග අල්කොම් කුරේ ෆරාත්තගේ ෆරක් ගාස් තෝගෝතුන්නකේ අලුණක් නොදෙන එන්නමස් ඉන්සානුන් එමිහුන්ගේ ඉන්සානුන්ගේ හයිෂිතුම් බලාෆිය මානේ කි අල්කොම් කුරා මීහුන්ගේ ෆරාතුම් බලාෆිය ඒ මීහුන් ඒ අලුවතිවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා එහෙන් ෆරාත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆිය එහෙන් ෆරාත් ඒ ಶಿರ್ಕುಗ ಅಮಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಮಿಹು ಕೊರಮದೆ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಗೆ ಜವಾಬ್ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾಫ್ ಮಾ ಕುಲ್ತು ಲಹುಂ ಇಲ್ಲಾ ಮಾ ಅಮರ್ತನಿ ಬಿಹಿ ಅನ್ ಇಅ್ಬುದುಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬಿ ವ ರಬ್ಬಕುಂ ತಿಮನ್ ನುಬುನಮೆ ಬೈಲಾಹು ತಿಮನ್ನ ಅಮರು ಕುರವೆ ಎಚ್ಚೆಮೆನುವೆ ಏಕೊಂ ಎಚ್ಚಿತು ಅನ್ ಇಅ್ಬುದುಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬಿ ವ ರಬ್ಬಕುಂ ತಿಬಾಮಿಹು ಅಳಕೊಂ ಕುರಾಶಿ ತಿಬಾಮಿಹು ಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹು ತಿಮಂಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹು ತಿಬಾಮಿಹು ಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ ಇಅ್ಬುದುಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಮೇಕೆ ಅಳಕೊಂ ಕುರಾಶಿ ಐ ತಿಮಂಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹ ತಿಬಾಮಿಹು ವೆರಿ ಇಲಾಹ එහෙම ඊසා අලයිහිස්සලාම් ගේ දාවත කිසෙයි එම්විම මිතාගා මිෆාහ කොල්ලි ඊ ජුම්ලකුන් ආම්මුකුම් හෙම්බුනිම ෆහරෙග්ග ඔළුමෙන් අරාෆාන බයි බෙෆ්ලුන් නකී රසූල් වේකලු මිහුන් අලුවතිෆා ෆරාතන් අදි බයෙන් එච්චසකේ ඒ මිහුන් නේ එතෙක් එෆරාත්තක නේගිවස් මිස්තක අලකුම් කුරුම් දා ෆරාත් ඒ අලකුම් කුරා මිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆේවා එම් ෆරාතක අලකුම් කුරනේ එමෙ කුරණි බොඩු වෙගම් වා ශිරුකුග ආමල අවුමෙන් කුරේග මිතාග මේ අල්ලාහ් හග්ගුතක අබේකුන් දින් දරුෂ්ග තෝගෝතුන්ගේ මෑගඩ රූස් තෝවාගීත් තෝගෝතුන්ගේ අස්ලු මෑ ෆරාත්ත ගවාහකමන් දන්නවා
etirega sheikh fas faraten himanafwe ei Allah subhanahu wa ta'ala fiwa hem faratak alakon kurma gowali kom farat ghaiba dawa kurikum farat Allah subhanahu wa ta'ala ge shari'a badal kurikum farat adi Allah subhanahu wa ta'ala ge shari'a fiwa ehin echchika faisala kuran gowi kom farat mi togutunge ma farat ta utirege himene mi gitiredden baki uri henin farat wadegen da ei min komme kamek gaves ghaiba dawa kurum kom gawe nemes Allah ge shari'a badal kurum kom gawe nemes Allah ge shari'a fiwa ehin farataka faisala kuran gon kom gawe nemes min komme kamek gaaswani man Allah fiwa ehin farataka mistak alwetiyo Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehin farataka alwetiyo ve komme gowiye komme da'waye komme kamen ei togutu managa himenigen danakam ibn kathir rahimahullah widala fawe at-taghut ash-shaytan wama zayyanahu min ibadati ghayri Allah at-taghut manaki mitaga shaytana adi Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehm farataka alukon kuron zinetteri kurefa zinetteri kur ei insanunge tarikh balafkum gwanam insana urede komme faharak insana aragana komme faafeka insana aragana ifafa shaytana enage hiduga zinetteri kodif komme sifek eggotege iti kodakuru ei maabodu kamennun kamuga dekum nuni kommes kahala zinetteri kame shaytana wadda deni Shaikh Adam alayhis salam agun balafkum manam Adam fana gahum fari nukulwa amur kurwema shaytan as if gahum fari kulwema waane molu ge wahage dakkadin enge ye fari kulwema waane goy illa an takuna malakain aw takuna min al khalidin eggotege ide malaikatu nabume nuniyam abadu neti fanama nugos tibume එහෙම net de malaikatu nabume sei war mak kam kema wagoy adi fanawe neti nugos daima tibume sei war mak ehmima fadallahuma bighurur ehmima e zinetteri koffa ege macce bam edum verikur isam ferige adam dariya faafu kuran Allah subhanahu wa ta'ala e faafu kurone me faafu tauba ma engeme ke fan tauba ima e ke fan faafu Allah subhanahu wa ta'ala ne fusso adeba ehma amko faafata mistam kuramundani shaytana wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Qur'an Allah shaytana e bam amalata shaytana ebamen amalata ebahunu zinetteri kodde reeti kodde nagalokam ekkam godeko makka mushrikun budu washagan tawaf kuffa ekama inkar kuriyam broni kike ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa aharam mitekecche me alukon kurani Allah aharna tere kuttan kurachikam gawati zinetteri ko komme Allah alukon kura kannon emen Allah dane Allah imamwe ehennames Allah de terega meduri wasilate beenun kurun ei reeti kamekkam rangalokam ekkam man dekoni ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa aharam mitekecche me alukon kurani amekin aharamenna Allah de tere kuttan kura ga kura ichikum mitekiti wati emunse amal Allah wani zinateri kodif emwegen Allah subhanahu wa ta'ala man nabiy sallallahu alaihi wasallam fonu wa ekkawanta ilahaka gowale mehun buni aja'ala al alihata ilahan wahida huriha ilahun tege engilahakam gedi yes huriha ilahun tadoko engila kar malakon kuram vi ei emehun ajabu ekamak mitanga mi tawagotu muraduga ibn kathir rahimahullah widala fawani ei Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ifarataka alakon kurun alwatikum zinetteri koddifawa koma faratik ei shaytana ifarataka alakon kurun zinetteri koddifawa koma faratik ei tawagot ibn qayyim rahimahullah tawagotu maana tangol tafsir ko bayan ko dewa fe mana agol man kurige sman danwa fe no mitanga futu anakka sama sharaha genesave war muhimmu wahagatek vidala fawani fattaghut kullu ma tajawaza bihi al-abd haddahu min ma'bud taghut ko murad ki kiyamanteri wumuga ifarataka miha kiyamanteri wumuga sharui haddu fahanala kom farat egmane ki miha ko insanaka kiyamanteri kom gavies adhem farataka kiyamanteri amuk insanu kiyamanteri wani insanaka kiyamanteri kam ga enemes insanaka kiyamanteri o man Allah hudda kurafa dairam beru kiyamanteri wa komanya e tagut egmane ki misalaka en amuru kurani ene alukon kuram uni en amuru kurani Allah subhanahu wa ta'ala haram kure kantatak eme aneka gabu kurana ene kanka haram kurweneka ene kanka halal kurweneka ekota gabul kura komanya ei Allah kana me kiyamanteri kam ga man Allah kanala haddu fahanala ide
egotun haddu fahanala da komme kiyamanterikamen ei tawgotugo maanaga himenigen danakam komme alwatikam ei kiyamanteriko me tawgotugo maanaga himenigen dan kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in alwati we farat ekkam gaves aw matbu'in nuwata kiyamanteri we farat ekkam gaves mane tabawe farat ekkam gaves neme ekechgi alokam sida nasuko alokam go hagenasiot ma'bud ei alwati we farat matbu' ei tabawe farat ei mihum missakunna tabawun dani allahge shariata mistakun tabawa hai ei shariatuga kamen ama ege rangalu nurangalu aharma nuje komen balak Allah engevi aharmege bola lolun eti gabu lona bolun aharm gabul kur aharme itirada ek nokura aharme nahan kivegen to hen adam week man Allah engevi ma ekamaka aharme kiyamanten bayem mihun no kiyamanten hamay usul buni ma kuram he haran kame wes he komma kame wes emima ei alowatikan kiyamanterumuga ei Allah subhanahu wa taala haran kura fimuge berun evves mihika kiyamanterun ei islam din hudda kura kamenno Allah kiyamanteri wahen ehem farata kiyamanteri wakam gawanama ege mane kiye farata ke mihe koe alweti wani islam din wani insana menuwan koffa Allah num farata ka e daraja kiyamanteri waka alweti waka Allah subhanahu wa taala hudde no kore mim ma'budin ibn qayyim rahimahullah rabbara tafsir kura mim ma'budin aw matbu'in aw muta'in alweti we farata ekam gavis tabawe farata ekam gawenemes kiyamanteri farata ekam gawenemes me farata ki mistak alweti wa farata ekam gawenemes nuwata matbu' taba farata ekam gawenemes nuwata muta nuwata kiyamanteri wa farata ekam gawenemes Allah ga haddu fahanala gosse farata ka kiyamanteri wanama e farata ka taba wanama e farata ka alweti wanama e fadahalata geyoti tawgota ke daraja emihe ke den ekuri zamanu ga jahili zamanu ga e zamanu ga halatu bayan kora bay lemwari midala fawa ga ibaratu ga asave kuri ge mistakun emihge qabila tak nasruddin go bayan kora qabila ge verimiha gowalima la yasaluhum hina yandamu den suwalu nukurwene kivegen to mikan kuram vek verimiha bune kuram e komma kama bes e daraja ge mehun qabulu kuram die mehunge tabawe farat nemidalan fatagutu kulli qaumin kum jamaati kum qaumage stogote kam ga beleveni man yatahakamuna ilayhi ghayra Allah ila ilayhi ghayra Allah wa rasulih emihe gaatu ga faisala kore tahaku manaki masale ga faisala kore ma faisala kore manaki kamek de hukum kor kamen nimmanu ga misak awmantere ga masale dima jawgon puran Allah shariata danga Allah shariatu ga gongerangalot ei muslimun gotki masale dimawi ma kam faisala kuran aharmen Allah ge sharia fiwa ehin ichchega da ko wanya ehim farata ga ruhe ko wanya ege mane ki ei komme qawmek ge stagot midalwani kullu fatagut kulli qaumin man yatahakamuna ilayhi ghayra Allah wa rasuli Allah subhanahu wa ta'ala ilahu rasula ge nestebi magu fiwa ehim magaka ehim mihe gata hukum kure kuri zamanu ge tibene mi gabila to ge verin tibene emihun gaata dia emihun hukum kurana emihun kaaba fa zamanu sura emihun kurama agot shari'a baba agumentere ga shari'en effara koffa ehenihim shari'atu ga wakikota kandale frikank amadanone algon men eda eterege idirilo mokantata wake ma ko hingo mattaka shari'en hudda difa jaga etere gaanona gawaden hedum enu masele ke shari'i gotum saaf ko sariha ko kandaligen bayan kura fur hukumta egotum ovva enun gotaka hukum kuran aharmen nimmani argumentere kanto kurani migotere qur'an wakiche bayan kura khilaf de mas ijtihadi masada ken saaf ko sariha ko nas ko bayan kura fur hukumta waki gotaka Allah ge shari'en ovva ei eggote kam argumentere kanto kurani migotaka nune hem jegmani ge hen echke faisala kurwe Allah ge shariat gen faisala med bay fara mi mawdu go wahada kar befulun bay mi wahagata honna gotun hiwa kala qur'ana ki aharmen amal kurwen enge echik nune ei bay befulun shariata figuha em bay fara algon men gaanu to wahade ki medalman mi islami shariata tafatu dane figuha tafaten nuane din kubaka me figuha kubaka me shariate egoto balafiya emi wahakata kun deha fada shariat nota islam din Allah baala bad ei aharmen en amal kurenge ne chenone shariat baawale wiki kuram
mistakun amali gotun ule එහෙම ජම් ඒ අලගොන් මෙන්නේ අමල කරේ ගොතෙන් එච්චෙන්ගේ අලගොන් නැති නේගියෙන් හදාන්න හොදාමත නේගියෙන් එහෙම උලේ කරමු ජී එහෙනම් ශරීය ෆුරි හැමනෝ ඉන්සානුන් උලේන ගොෙන් අල්ලාහ් බාවාලේ එහෙම ඉන්සානුන් නම් එන් උලෙන් එගේනේ එන් අමල කරේගේ කුර්ආන් ගේ සූරේ නෆ්සු සාෆ් को हुक्म बयान करीमा ओते अल्लाह के शरीय अल्लाह दी अदे एक मच सह क़ियास एक करीमा नोता ए असुतो मच इल्म रे मसले के जुमा आवीमा एब्बसी मायोती शरीयंगे एक मच अमल करन लाजिम वा ehnuuni yawo den amal kuran jeni kochchakatu den e Quran bawa hadis bawa sunna bawa shari'a bawa den amal kuran jeni emihun buna got aharam buna got evarma buddhi gotum belis ma hikmet terima ragol gote ei Allah subhanahu wa taala bawale shariati umge terege insana dirulum battab ega macce mittu faisala kurmak ehnuuni yame insanu aloytu ungei algon buna gotaka aneka kuleka nujen Allah ga deena khilaf wimaka e algon ki salen den timu salongei hamaham bayenge emmen ulen jena Allah henge got emmen ki alon khaliq Allah den baaki makhluqun tibe ei duniyage debaw Allah khaliq baaki tibe emmen ki makhluq Allah ei ilah den tiben alon hattas em wima insanun amillen hada शरीयत खिलाफ उसूल तक तबाऊंगे इंसानों आलोचूंगे इस्लाम दिन हुद्द नुकुरे एगोथ एकं कुरा विदाल मन यतहाकमुन इलैहि गैर अल्लाह व रसूली औ यअबुदूनहु मिन दूनिल्लाह नुत अल्लाह फियवा अलकों कुरे कोम फरत औ यतबऊनहु अला गैरि बसीरति मिन अल्लाह नुत अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हदरतुन आसवा सेदुमा का नुला इफरात का तबा इफरात माने के बातिल मगतो का मिस्तकुन तबाऊ أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله أدي إميهك كيمن تريبني الله كيمن تريوان أن مغو إنك نيجا الله سبحانه وتعالى كيمن تريوان جه قتكم تمن مي كيمن تريواني فهذه طواغيت العالم مي دنيا طواغيت دنيا طواغيت مانك الله سبحانه وتعالى فيها ألوكم كوري فراتك نكلانغ الشريعة كنافا إيموغ بيرو එහෙම ෆරාත්තක අලුවතියුමා එහෙම ෆරාත්තක කියවන්තරියුමා එහෙම ෆරාත්තක තබාවුමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ ශරීයෆ්යවා එහෙනිම් ෆල්සෆාතක මිහුන් ෆයිසලා කුර්මා මී තවාගීත් අල් ආලම්ග දුනියේක තෝගෝතු නෙම දෙවිදාන ඉදා තඅම්මල්තහා ඉබ්න් ඛයිම් රහිමහුල්ලාහ් ඉදා තඅම්මල්තහා තිබා මේ ඉබාරත මද විස්නා ෆිකුර් කොෆින නොත දුනියේගේ මේදුග حالත මද විස්නා ෆිකුර් කොෆිකම ගානම मी इबारत में विष्णा व तअम्मलत अहवाल अन्नास मीस्तकुंगे हालत में विष्णा फिकुर को फिकम गवानम माहा रायत अक्सरहुम अरद अन इबादतिल्लाह फिन्नाने गिनमी मिस्तंतरें गिनमी अल्लाह अलुकन कुरुमुं इफरा फवात रायत अक्सरहुम अरद min an ibadatiल्लाह तआला इला इबादत الطاغوت अल्लाह अलुतिम गिनमी एक्किबा तोगूतुन मिस्तकुं अलुति वाति फिन्नाने ekum mi kus Allah shari'a fe waden kom sen echchaka tabawa komes gaana komes usulak eka tabay no kom sen echchaka tabawani mut ehmi ko tehen jamaatak shari'a fe wahen echchak wa an ta'ati rasulillah ila ta'ati at-taghut mutaba'ati hama hemme fennane Allah ge alwati o miste kiba ehem farat alakun kurati adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam එකලේෆාන් ගෙන්නේ මග කියවන්තරින් බදලුග එහෙනීම් ෆරාත්තක මිස්තකුන් කියවන්තරි වාති තිබා මෙද ෆෙන්නානේ මේ අස්සු හගීගේ මෆහූමකි තෞහීදුක අල්ලාහ් අලුවයිතුමුගේ හුරිහාමානේ ඛලාස්කො අලුවයිතිකම් එහෙන් හුරිහා ෆරාත්තක නෆීකො ශිරකුගේ එම්මෙහා අමලුතකුම් මීහා එක්කිබාවුන් එයි තෞහීදුක අස්සු හගීගේ මානෙක් එෆෝගා dem vidala faane miye astu sharah vidala faane miye rasul bekar ng da'wati gaun takwar ke waq medani huriha rasul bek em furtan adam alayhis salam fun adam fan zaman ga shirk nek adam fan ga zaman ek fan ga darin ek fan darin huriha men ke sagon mek meden wa ge ek fan ga haya plo ek fan ge astu darin shirk nukure tawhid gumati ge men tibi එෆෝග නූග ෆාන කවමුගේ මිහුගේ zamanuga shirku feturune Allah subhanahu wa ta'ala fonubu nem furta rasulake duniyage shirku foturuma fawga furta fonubi nu alayhis salam hisabun ferigen gos algon me man nabiy sallallahu alaihi wasallam hamayak
duniyage Allah taala phone huriha rasul bekanunge furatama adi maaganu da'wataki qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru timange qawmuge mihunne tibamen hamekin Allah aluwati waashe ekalanganum farat tibam alukum kura kannuwe Allah alukum kuru enum faratum ekere mi rasul bekanunge muli da'watuge maaganu asas rangalo ಶರಿಯತಿಗೆ ಬೈಕಂಕಮ ಹರಾಮ ಹಲಾಲುಗೆ ಬೈಕಾಲ ಮಸ್ಸತೋಗ ಎಸ್ ಶರಿಯತಿಗೆ ಹುದ್ದಕಮೆ ಅನೆ ಶರಿಯತಿಗೆ ಹರಾಮ್ ಹೋಯ್ದಾನ್ ನೋದೆ ಶರಿಯತಿಗೆ ಹರಾಮ್ ಕಮಾನೆ ಶರಿಯತಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಹೋಯ್ದಾನ್ ei amali hukum e zamana ekashiyam wagotak Allah baala e namas huriha rasul bekanun goale man Allah ekkawantakam huriha rasul bekanun goalevi qiyamah banakama surage naraka hurikama etantanuga mistakunna sawaba azaburik narakaga azaburik nokiyamanteri wamehunna adi suragega dharmaya sawaburikan kiyamanteri wamehunna iman kam rukunte man Allah imamun rasulunna imamun fattaka imamun malaikatuna imamun kemen warano bam war imamun akhirat don imamun mi huriya rasul bekalun gowala iman kam rukunt ebves rasul bekaluk miga dafatan wan Allah subhanahu wa ta'ala bawale huriha fattaka imaman je huriha ummattege mihunnas huriha rasulunna imaman je er rasulugo do kurunge huriha rasulun do kur huriha risalate do kur nam iman kam rukunta bala fiyam huriha rasul bekalun da'wataki algon mem iman wa ama iman kamuge harokun man Allah imam bawale fattaka imam malaikatuna imam rasuluna imam akhirat don imam kemen warano bam war imam ei huriha rasul bekalun genne da'wataki nembe mi maagandu usul toga huriha rasul bekanu mani ittifaqu shariatuga bay hukumta kuri zamanuga misala ganima muda kuri zamanugai rasul bekanunge bay shariatuga haranga chagumna hudda kurawani kafirna hanguram kogen hanguram mahadan dibe muda keun algonme ummatan hudda kun kuri ummatage harankam emi unna ganima jama kon nimani udun alifane ngasechi andalani qur'an ga bayan kuraf ekam algonmenne ekam hudda kurani ඒකි අලකමාගලුම් හරිකමන්න මෑගණු දාවතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්ත කුරුංග දාවත එයි දුනියේගේ ඉන්සාන ලැබුමුගේ මක්සද් එයා බෙහෙගොතුන් එයි නරකේ ආසවරුගේ ලැබුමුගේ මක්සද් තෞහීද් අල්ලාහ් එක්කවන්තක එකදන් අලුවති වජ්ජා එනිකි ස්වර්ගවන්තරිය එයා ෆුෂුවරා ඛිලාෆ් වජ්ජා එනිකි නරකවන්තරිය මෙ හගීගේ දුනියේග හිඟ උම්මිදනි එක මට්ටක ජිහාද ශරෝ කුරණි එක මට්ටක ශරීය බාවා ලැබුනේ එක මට්ටක දුනියේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හොරිහා ilahi emme hangeuntage duniya macce kalange angoaf egitere insanu debeke bonu faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah egitere ebbeki Allah subhanahu wa ta'ala ga niyamatun hidayat libunu miu anebbeki mihun gamil ikhtiyar magfuradi eba mihun Allah go qobak haqq fawa mihu efog den shey genwa fanen ayataki tauhid mistakunna tauhid go maana bayan kodde umattaka سورة الإسراء تيبس ونايك هذه سويس ونايك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كذلك فانغر أدي كذلك فانغر رب نياكا على وافا فيسلا كرواف ألا تعبدوا إلا إياه الله نم فراتك على وتنوما الله نم فراتك على كنكرم وبالوالدين إحسان أدي ميستكون أدي من بفان إحسان تريوم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إيترين ميهك نوت دميهم تيباغ غاتوغا مسكولي حالتك غسيكم غوانما فلا تقل لهما أوف إميهن أوف وش نبناش يعني كي هارو نورهن تريكم كيتم كوديجس نبناش مفسر ميدان وني أرايبوغا هولورين mifada maqamaga beenun kuran of manage emme kodoko bune bas ei of evre kode echen arai boga beenun kuran nama Allah subhanahu wa taala e bahem metana gennevi emme kodaminum bunan onna echen uffavre kode echen arai boga onna nama Allah subhanahu wa taala echen metana gennevi emme kitemme kode nuruhum terikamu kitemme koda bahen ibarat names harakat names tibaga faratum mambafan nudakash wala tanharhuma ademihun adul anuhadash wa qul lahumu qawlan karima ademihun ريوتيكم ومابهم واحد دكاش واخفض لهما جناح الذل من الرحمة آدي إدميهم كلمتي رحمتك في الكراش معنى كي بودان واش تبا نكمتي واش إمين كلمتي كتبايا كي احترام كرا قدر كرا ما كون كتابة كم واش إمين كلمتي كفية تير كراش إمين كلمتي أدلا نوداش إمين كلمتي كتبا ماتير شيء نكاعم واحد ندكاش وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة آدي بناش معنى كي دعاء النواش الله حضرته
aluge wari ilahe kuda kujjekkam gavi duwahu mi ala bala bodu kuri kamattaka ede mi honnak rahmel labwande mitanga sheikh mi ay genna afwani tawhid gem furtam nukta ay wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah allah niyaka nalwafani ilahunum farataka alukon kur hamekin ilaha mistakun alukon kurma ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fawani wan nafyul mahdhu laysa tawhidan ni waram muhim nukta allahunum farata nafi kurun hamekin tawhid nune manake ilaha ku nuwe bunun hamekin ei tawhid nune adi ilaha ku we bunun ewe samekin tawhid nu allah ilaha ke bunun hamekin tawhid nu ei allah ilaha ke bunun makun adi nenge ehen ilahun take kan ena iman nuwa allah ilaha den timihun ilaha den timih ilaha ehem bima me hindun aqida horiya accha kila horiya achun ilaha em horiya accha kalutuan ehm tauhid asu hagigi tauhid ki min nafiya isbat debagenama shavidala fawani an nafyul mahd laysa tauhidan ilahu antakan nafi kurun ei tauhidan none hameken ehem farata kun nafi ko fa isba allah hameken ekan sabit kurum dine tauhidam وكذلك الاثبات بدون النفي هم اهم نفي نكم ilahu antakan allah isbat kurun ei wes tauhidan none ei shiruk ila allah ila oni ilahu awete farate nuwe misalaka mulhidun ilahu godiga wakam gabonu korami hun evves farate alakon kuran jekam gabonu kore manaki alwetikan nafi kuran huriya farat awonum bana munaki tauhid ho werenne nu onu tauhid ho werenne nu ek alwetikan nafi kore kuruma ego allah ameke neba isbat kurima eron tauhid wan nahyu al mahd laysa tauhidan وكذلك الاثبات بدون النفي هم نفي نكون همكن إثبات كرون إيبس توحيد نونه فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات إما توحيد أصله حقيقي كون تكم توحيد معنى كون تكم حقيقي كون تكم كي نفي إثبات دباه من يقطش معنى كي ألوتكم من الله فيها هوريا فراتكم نفي كفا ألوتكم همكن الله إثبات كريم أي توحيدك إم في معلوم من تريق عمكو لا إله إلا الله مراد إم رانغول مرادك من الله منوي حق وجن ألكم ببي إله كنوي من الله منوي حق وجن ألكم بي إله كنوي مستك ألكم كور الله في إم فراتكس إكمكو حق وجن ألكم كور فراتك همكين من الله لا معبود بحق إلا الله من الله منوي حق كتوكا ألكم كور بي ألوتي بي إبس فراتنو أي توحيد كلمة أصله حقيقي معنك ei allah fi amistin alakon kura farata baawr hennames ei haggu farata ken agol mekeni allah manu ilaha kunwe wa ilahu manake maabud alwete farata no ekame raf tafsir angol jawab ki medenne men allah manu e haggu wegen alakum veve ehen ebbes farata nuwe ei sabun emihaki imana hitugadin teduko kashor ko qabul ko eg mach miha ge berfus ga amal tabakuri mene ki muwahhid ene ki allah ekawant qabul korami ene allah subhanahu wa ta'ala qiyamah duho e kalima ge sobun ena naraka minju korwa suwaruge waddawan dem bitanga me ayatu ge tafsirat ga war digwa dakka fe buri em devana nukta ka sheikh mene ayatu ga bayan kora fe wani allah subhanahu wa ta'ala man bafan ihsan terim ko hak ewa ka um dakka me filal kur kullani wa bil walidain ihsana man bafan ihsan terim wa hak mitanga agum dakkaruga ඒ ඉහ්සාන් තරිකමගේ මුහිම්මකන් දෙහක දෙකිවේ රසූල් බේකලුගේ දාවත් ඉස්තකුන් දුනියේ ෆොනෝගේ මක්සද මෑන් අල්ලාහ් එක්කවන්ත කරුන් එයා විදිගෙන් දෙන් බයන් කුරාන් ෆවනි මෑන් ෆන ඉහ්සාන් තරි හැමෙම බයන් හදිස් තෝගා එම්මේ බොඩුවගෙන් වෆාෆතේ කොබාකම් බයන් කුරවාන් හදිස් කුරවාව අල් ඉශ්රාකු බිල්ලා එම්මේ බොඩති ෆාෆේ කොබාත් අලා උනබ්බියුකුම් බි අක්බරිල් කබායිර් එම්මේ බොඩති ෆාෆේ කොබාකම් තිබාමන්න කියා දෙන් එන් හදිස් කුරවාම දෙන් හදිස් කුරවන් අල් ඉශ්රාකු බිල්ලා man allah shiru kur em bod hekama ki kobat emme bod hekama ki man allah ekkawantu kur emme bod faafe ge idikolu man allah shiru kur wa uququl walidain adi man bafana emme bod faafe ge terek al ishraku billahi man allah shiru kurmai wa uququl walidain man bafana nukiya man terum em mitanga emme bod uredum ge terek gennawa dekantei allah shiru kurum man fa no kementero mi ayatu gagennawani wa'budullah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana
Allah niya kan alwafani Allahunum farat alakon nukurmasai me fani ahsantere em heokomuge tartibun genna afesewani Allah meken alakon kurun e avidigen den gennawani me fani ahsantere emme nubakam bayan kurubani Allah shiro kurun e avidigen me fani nukementere em mikamuge muhimmukan sawabu gotum bayan kuriruga genessa tartibun nai azabu bayan kurumatta gennawa tartibu mikamuge muhimmukan deyakodde kiyaman terikamuga algon men emme boda kiyaman teriwanje farati ki Allah subhanahu wa ta'ala e kiyaman terikamuge terega himene kamen Allah ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman terumaki effoga den insana kiyaman terwanje farata ke emi hunge member fan ei Allah subhanahu wa ta'ala amur kurwa fawati ekadang amur kurwa fa kamaka miha tabaw mugot එහින් ආයතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුර්ආන් වනේ අනිෂ්කුර් ලී වලි වාලිදයික ඉලයිල් මසීර් තිමන් ඉලාහ ಶುಕ್ರ ಕುರುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಿ ತಿಬಾಗ ಮೆಂಬೆಫಾನ ಶುಕ್ರ ಕುರುಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಶುಕ್ರ ಕುರುಮ ಗೋಡಿಗೆ ಮೆಂಬೆಫಾನ ಶುಕ್ರ ಕುರುಮ ಏಕಿವೆ ಇನ್ಸಾನ ನೆತಿಮುಗೆ ತೆರೆ ವಜೂದ ಗೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ದೆನ್ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ನಸ್ಲು ಉಫಮ್ಮುಗೆ ಸೌಬೆಕ್ಕಮುಗೆ ಲೆಬಿಯನಗೆ ಮೆಂಬೆಫಾನ ಎಂವಿ ಮಿತಾಂಗ ಶುಕ್ರುಗ ಏಕಲಾಂಗೆ ಶುಕ್ರ ಅದ ಕುರುಮ ಫೋಗ ದೆನ್ ಗೆನ್ನ ಆಫವನಿ ಮೆಂಬೆಫಾನ ಶುಕ್ರ ಕುರುಮ ದೆನ್ ಆಯತುಗೆ ಫಾತುಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಫನಿ ಇಮ್ಮ ಯಬ್ಲುಗನ್ನ ಇಂದಕಲ್ ಕಿಬರ ಅಹದುಹುಮ ಏಗಿತೆರೆ ಮೀಹ ಗುಣತ ದೆಮಿಹುನ್ ತಿಬಾಗಾತುಗೆ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಹಾಲ ಗೊಸ್ಸಿನ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಹಾಲುವಾ ಕಿವೆತು ಬಯಾನ್ ಕುರ ಏ ಆಮ್ಮುಕ ಮೀಹ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಬಪ್ಪ ಮಸೇಕೋ ಬಪ್ಪ ಮಮ್ಮ ಮಸೇಕೆಕೋ ಗಿನಿಫಾರ ದರಿನಂಗೆ ಹಿ ತೆರಿವೆದಿ ಉಳೇಕ ಒನ್ನ ದೆನ್ ವರ ಲೋಬಿವಾನೆ ihsan ತೆರಿವಾನೆ ಎನ್ನೊ ಮೇಗೆ ನುಕ್ತಾ ಕೆಸ್ ಏಯಸ್ ihsan ತೆರಿಕಂ එකම බොඩ එමිහුන් මුස්කුලි හාල ගොස්සියේ බස්සු මුරාදගේ මුස්කුලි හාල දියාම දෙම්මි ජේනි ආල්ගොන් මෙ එමිහුන් බලහට්ට ඒසාබම් ෆෙරිගේ මීහා අස්සු හගීගේ ෆාලවනි මම ෆාන නැතරේ ගේන හුන ලෝබි ෆාලවානි ඒනේ රුෆියාලි වේ දොස්සර ගෙන්නු බප්පක් මසේ කොෆ්ෆ දෝනි දුබ්වා වඩි දුබ්වා රුෆියා ගෙනස් දෙඤ්ඤා වර ලෝබි වන් බප්පරේ නෝන දෙකි වෙන උඳගලුන්න ෆෝරන් ඒනක ෆරාතු මන ෆෑදා අමිල්ලේ ෆෙම්වරන් කාබෝ නිදා හේලා දෙන් එහෙන් උලේනි අනේ කකො සුලේ එන වානේ හැමකින් ෆෑදා උඳග දෙන්නවා ඒ නමස් මුස්කුලි හාලත් දියාම දෙම්මි ජෙහෙනි අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින් අල්ගොන් මෙන් මිගෙන් ගොලේ හෙන් අදි එවරස් ලෝබින් එමෙම්බ ෆෑන් ගෙන්ගොල මිජෙන් ගෙන්ගොලන් ජෙහුනි ම දෙන් අස්තු මීහාග හගීගෙන් මම් ෆාන මතුක මේ ෆාලෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ විෂ්ණු හුන්නනි ගිනෆාර විෂ්ණු හුන්නනි එමිහු මුස්කුලි වෙගෙන් දියස් එමිහුන්නගේ බොඩති මිහුන් ගොතු එමිහුන්න විෂ්ණේ මිහුන්න එමිහුන්න නෙගෙන එකක් එකම එහෙ නනු අස්තු අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින් නාමද අල්ගොන් විෂ්ණේ ඊ කොට කුදින්නේ එමිහුන්නගේ නෙගෙන එමිහුන් කොම්කස් කොෆානේ එමිහුන් කොම්මෙච්චි කියාස් ෆානේ එමිහුන් කොම්මකම කුරියස් අල්ගොන් මෙන්ගේ මේ උංග සීලියස් උනේ එන්කම කුරියස් තුනිගේ හඩි කුරියස් අල්ගොන් මෙන්ගේ හවරක නුබල අනේ කිව්වේ ඒ කොට කුදි එමිහුන් උරා එමිහුන්න දොන්දි එමිහුන්න බොස්ති එමිහුන්න එච්චි ගෙනස් මෙන් උල එකම මම ෆෑන් කන්තන් ආම එන් උසූලක ගුණ අමල් කුරන්නේ එහෙම කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයන් කරා ඉම්මා යබලුගන්න ඉන්දකල් කිබර අහදුම අව කිලා මේකිතරේ මියක දෙමියු තිබා ගාතුක මුස්කුලි حالත ගොස්සිකම් ගවානමයි ඒ මුස්කුලි حالත දියා මේ حالතුක එමිහුන් රංගල බලහට්ට එමිහුන් ලොයබ්බා ඕගාතරිකම හම්දොරද එමෙ නැහිත්ත ගොෆාරකම් වද්දාදි එමිහුන්ගේ හිතුගා ජේන එව්ස්කම නුකො උලවේත බෙලුන් ඒ ජිහාද ඒ වරම් මතර ජිහාද එහෙම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරියුගේ ජිහාදන් ආමිහක කේෆාන හදිස් කරවේ අවාලිදාක හයි කිමාග මම්බෆන් දුනියගේ තිබි هناك حديث كوري ففيهما فجاهد بالروايه ففيهما فجاهد ايميهن خدمه كرم جهاد كراش اي جهاد ميدان ايغا ميها فيلي وجام ميها فيلي وان اي ميها بودن الله سبحانه وتعالى امر كروا فكما مفان احسان تلومك وقل لهما قولا كريما ايميهن مدريتي بهم واحد دكاش اي يفاوركم مس ودگن داني ريتي بهم ايميهن مخاطب كريم ඒ මීහක මීහක දිගේක බාබා හොතස් කිතම් රීති කොටරේක බාබා හොතස් කිතම් රීති එන්දේක බාබා හොතස් එනදි මෙච්චි කොඤ්ඤා එන දිරවාකා කන්ත කරඤ්ඤා ජෙස්සුම් කරඤ්ඤා ඒ ඔන්න රීත් අනුගේ රීත්කම නුෆනනේ අදි මාබොඩ් රීත් අනේ නුවස් ඒ නමද හේක මුඅමලා කරා කොඤ්ඤා එන ගිංගම ජීෆොනානේ ihsan තෙරිවා එනේ ලෝබිවන් එහෙම එව්ස් කහල කමෙක් කොග්ගෙන් නොවානේ ඒ මෙම්බර් ෆෑන් හිතුගා ජෙහෙ ඒ මෙම්බර් ෆෑන් හිත බොර මේ බරකම එවන් එව්ස් කම කොග්ගෙන් නොවා එෆෝග දුආ කරුවා බයන් කරා මියලා කොඩ කුජ්ජකම බල අලගොන් මං විශ්නා ජනුක්ත මියලා කොඩ කුජ්ජකමුග වේ දුහ බලා බොඩ කුරිකමට්ටක අලගොන් මෙන්න කොඩ කුදින් ෆෙනේ අලගොන් මං ගෙන්ගුලේ කුදින් අලගොන් ෆෙනේ අලගොන් මං මීහෙගු මිතිබෙනි අලගොන් මං දරින්නට්ටක අලගොන් මං ලෝණගාෆ දෙන් ජෙහුනස් අලගොන් මං ගුණවනෙක් කණ්ඩාෆ දෙන් ජෙහුනස් අලගොන් මං මුදා කුර්බාන් කරන් ජෙහුනස් කුජ්ජකට්ටක අලගොන් මං ලිබේ
muli muda gurban ko muli haya ekujjaka farwa kuran etta gos anetta ga dan jehuna sagol mitme tayyar enun ekam by far bappa bali mam bali kinhe quran wonna tunne te rufiya timonne te hodana got isan fere huttara ekam darifulu bali wima ene huttene goten noye kommes gotum ekam kuranje ene gabu kor kuranje ekam ko by far wawtegi namme fan kan tetto agomna e darajanu de ene ekam agomna fene duwaage bayan kurani kuda kujjekkam ga veedu hoyam kuda kujjekkam ga veedu gengule ve agomnege ekudin kor ihtirama qadara emihun de agomna ba loy bemihun agom firuma huriya chenge ekam suwalake e gotan hi agomna namme fan kan tetto kuran miha enaga anghenum baliveinin sure baliweinuma ekko darifulun inayette algonu member fan algonu di inayette emi qur'an handan kote ma bondo gelmo faho eya ekko doctor dakka rangalo echi kandi bondi ena aramuga batibba gosmuli ahila ekko dariye istiqbaluga tayyarum gossena duniye gannare nidane endane ha echissa ena bolugala echissa bandugala echissa eki tantan eki cream eti miti hoda miha tayyar ko femme agbodo hedun emme quality echi ರೀತಿ ನಂಗೆ ಹೋದ ಎಕೋ ಕಾರ್ಯ ಅನಕೋ ಕಾರ್ಯ ಗೊಸ ಅರಬಿ ಹುರಿಯಾಣ ಬೆಲಾಂಗೇನ ಕಿಯಾನ್ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೋದ ಶೇಹಿ ಕಾರ್ಯ ಅನಶೇಹಿ ಕಾರ್ಯ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಿಯಂಬೆಗೆ ಹುರಿಯಾ ಇಚ್ಚಿಂಗೇನ ಹೋದ ಎಫೋಗ ಮಾಬಾಡೋ ಮಫೋಗ ವಿಹೋಮಗ ವಗುತ್ ಎಹಾನು ರಕ್ಕ ವಗುತ್ ಆಸ್ ಏನಗ ಬಲಿವೆಜ್ಜಾಮ್ ಎಬಯ್ಯಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆನ್ ಹೇಲಾ ಹೊರಜ್ಜ ಎಮ್ಮೆನ್ ಹೇಲಾ ಏನಗ ನಿಧಿ ಆಹಾರಮಗೆ ನಿಧಿ ಇಗೊತ್ತ ಹುರಿಯಾಕಮೆನ್ ಕೊರಂ ಆಸ್ boduwegen gos ekkala algonmenna midenne huriha khidmettakeddi mamma huriha khidmettakeddi bappa mihara oti ekkala algonmen goin halataddiyama suwalaki algonmenge boyen heyye ihsan terika algonmen handange buriyye qur'anaga allah ngawani tiba koda kujjekkam ga vi duwahu bala bodu kurikamattake algonmen darin algonmen koda iruga bala bodu kura fada emihum bala fada emihun ihsan teriwa fada ei durumi hekanu algonmennage me ihsan teri egota दुआ कोरा दन्नवाशे रब्बिरहमहुमा एदमिहुन्ना ही रहमिल्लवांदे कमा रब्बयानी सगीरा कोड़ा कुज्जकम गा मियाला वीदु बला बोड कुरिकम अट्टक एहम अस्सु हकीकत कुरानु गा मियाला कोड़ा कुज्जकम गा वेदे बुने में तसव्वुर वर बोड बकोद तिमन्ने अमेदुगा ला उमरु गा एदमिहिम वी ihsan तरीका हर मिसवान जेन हर कुर्बान वान जेन अगुन मन दरीकम बाबा पे नुदान फिरागे हंता एम्मे खवालु को नुदान එහෙම එවර මා බොඩ අල්ගොන් මෙන් ජේ මම ෆෑන ihsan තරිවන් කීත කුර්ආන් ගල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එහෙම වේ ගෙන්නවා ෆන් දෙයි අදි ihsan තර නුන් එයි මීහාගේ දෙදුනිය ගෙල්ලිගෙන් දානකම ගහ හදිස් කරා මම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරබි දුආය කි එකලේ ෆාන කුරබ දුආය කි ජාබ් කුරබානිච් මෙද්දෝ වෙම්බරන් අර වඩා ගන්නෝ දුආ කුරබි ආමීන් 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 තින් ෆාන හදිස් කරා අසම්බේකන සුවාල කුර කීවෙගන් තෝ ආමීන් හදිස් කරා ඒක ඉතරේ එද් දුආයෙන් එයි edduaenge emihe gaate emige mamba fan muskuli hala gos e mamba fan khidma kurun sob suwarugan wa mihe ke kayfan dufulum baddu akuraf jibril fan dua kurvim en amin hadis kurve kayfan kinedem wan jibril fan dua kur ege macche kayfan amin hadis kurve emihe gaatu emige mamba fan muskuli hala gos e mamba fan khidma kurumuga sobun ene suwaruga nuwedu mihaka gellumai hala horikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko raghima anf thumma raghima anf rajulin adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma lam yudkhilul jannah emiye kala kutte gelluma ala kutte emiye gaatu emiye member fan na khidma qur'an fursat libi ege sobun edemehum emiye ko swarganu emiye en hadise gas ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir emme bodati faafe ki kobato tiban ka hadis kurabang qulna bala ya rasulullah enne Allah rasul ade qala al ishraku billahi wa uquq al walidain diskore Allah shiru kurma member fan no kementri wa kana muttakan kayfan lengi wadaage nevi fajalas den tedo wadaage den hadis kurma gende ala wa qawlu zur ala wa shahatu zur ala wa qawlu zur dogu he kidinuma dogu waage dekkuma hadis kurma gende vidalu timammen hitan arafuma daane laitahu sakate kayfan huttala name e wahak takrar kurma gende rawahu al bukhari wa muslim en hadise gas ridha rabbi fi ridha al walidain rabbuge ruhum bani allah gurussem bani membe fa ruhumuge balla alugman duniya pura huriya masakade bina kone konga man allah ruhum got allah ruhum bani membe fa ruhumuge kiya bodu chita dis quran ridha rabbi fi ridha al walidain
rabbuge rida rabbuge russum Allah russum mani membe fanga ruhuma gul fe mane tima emihun nuke man terve tima emihun na medo kanta kufa nuba gote gesawun emihun tima med nuruhun terven gossiam e nuruhum get maccan Allah ge nurussum annana tibaga macc rida rabbi fi rida alwalidain was Allah russum mani membe fanga ruhum ge terege wasaqatu fi saqati alwalidain adi e ilahu ge kofa mani membe fang nuruhum mane ke membe fan tiba med ruhujjekam gawanama ifadahatek Allah rahmati ba libain magin ei membe fan tiba med nuruhujjanama ek mane tiba nu ba kokkamek kokgen ba tiba kora hekoma ko nuruhun ay emin fa farwanakam ines tiba emun namad nu ba kokkamek kokgen ek sobun tiba med emin nuruhun asikam gawanama ei timaga maccan Allah ge kofa hakkugen danakam efoga emin nukta wan fa hakola mi mawduga bani salama wanghaga miha rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhen asden nevi mi abu said as-sa'idi farat riwayat dalawi bainama nahnu julusun inda nabiy sallallahu alaihi wasallam aharmen ma nabiy sallallahu alaihi wasallam arhe ishida tibba id ja'ahu rajulun min bani salama wanghaga mihako ma nabiy sallallahu alaihi wasallam arhen ay asden nevi ya rasulullah ay Allah rasulay hal baqiya min birri abaway shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima timannage membe fam marumaffoge demihunna ihsan terimu kamek den onnana heyye itura e manne ke be fulun duniyage tibber ma ihsan terigam furiyama ko dem miswal kone marumaffoge den anekka ihsan terikamuge itura kam den kun kam onna kamen onnane hadis kure qala na'am hadis kure ayk as-salatu alayhima emihunge macca emihunna namaz kurum ek mane kas namaz kurunje dua kurunje emihunna dua kurum as-salatu alayhim emihunna he dua kurum wal istighfaru lahumā adi emihunna faafusme dennev e maruma fogas wa infādu ahdihima min ba'dihima emihun kofa ahuden gonna meche fudda dinu miheka awde ko foidan miheke che dembune foidan mihe koddemon kamen goidan em vejja emih maruma fogas e kamek koddenje e ihsan tirum terege himenek wasilatu rahim allati la tusalu illa bihima e demihunge farat menuwe tibaya libige nuwa rahimuge gulum tima kan demihtum algona mihuna timage wi kiwegentu algona bodu bebe algona bab medatta mimi mikini kiwegentu e demihunge sabunnu tawunu timage min libuni komme timage kon samihem migulen mamme bappage sabun tim rahimu gulum me onnani ehema ei e guluma rakkateru manaki bappage timage mihu mammage timage mihu emihun nawon rahmat mi timakam gulum demettu e gulum hifet e nuhifata konya misalaka mi bappage bebe misaka agumen bodu bebe bappaya nisbatum balafi e bebe algona balafi tangola durwei bappe bure ehnot ehema agona edu kollan ehinga dan kam konu dan edu kollafi warangon e durwegen dan ehme bappa ge sawbun noto amma ge sawbun e goli fonna rahimu ge golun gaattima kam golun jeene damahat emi maruma foga bes wa ikramu sadiqihima hama hem me demi hunga rahmatirinna makkon hit me farti me raru gas bappa ge rattes mamma ge rattes ek bappa niyaj mamma niyaj jeene rahan asul fa hinga adan me bappa ge rattes ek ekam timanna ge rattes no mit alawan no bappa ge rattes wema bappe ihtiram kurati bappen ihsan terum terege himene kam bappe ratte ne ihsan terum maruma fogas ibn umar allah taala anhuma farat mu riwaya fa makkah magek mate geddo wadaga magmatin feni wadagen himareg maj datur me feni wadagen mihaku din mike fan hadde goteki eke fan enne himarum faba himar ene dife ene himar mach arwa boluge fagudina ga ene boluge alwa den charity min suwakune konkamen hetiye eha warakam arangin samarina ga ene difa boluge fagudina ga ene dif idalu timanna ga bappa umar bin khattab ga rattesken apaniya ekon ko bappen ihsan terum terega ene ebe fla ihsan terevi ene arangin sawari wesen datur kurun dini adi bolugala fagudi sene naga hodi e darajen ebe fulum ihsan ter wada gande mama fan ihsan terum ei Allah subhanahu wa ta'ala rabbul amr qura kam adi ekam durwe gatun adi khilaf biskam kurun ei bodwegen wa haran kam terega لبافا كم هي سما أقول مدفع دار كل كلان إلى ذكري أن هفتاك باقي بين كوريدان هذا وسبحانك اللهم بحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.